Jel zna iko ovdje da mi objasni šta je ono kad kupuješ čokoladu, nazad piše može sadržavati tragove lješnika. Šta to je? Pazi, ona ne sadrži lješnik. Ona ne sadrži trag lješnika, nego može sadržavati trag lješnika. Znači šta? Lješnik je nekad prošao preko te čokolade i možda je ostavio tragove. Kontam, kad se penješ na Tibet, jel stoji tabla ono Tibet može sadržavati tragove jetija? Kad sam dolazio iz Sarajeva, autobus je stao u Donjem Vakufu, 15 minuta pauzu napravio i ja u pekar otišao, rekao da doručkujem nešto. U toj pekar, znači cijene su, sva su peciva upola jeftinija nego u Sarajevu. Tam rekao, svega. Ceh sam napravio 2 marke. Pazi, cijene, croissant sa čokoladom 50 pfeniga. Pita sa sirom 60 pfeniga. Nije to tačno, to samo piše. Treba pisat. Croissant sadrži tragove, može sadržati tragove čokolade. Pita, može sadržati tragove sira. Rekao, teta, mogu ja platit karticom? 2 marke. Zašto? Zato što u mene kartica može sadržati tragove para. Svaki put su oko. I onda smo došli na granicu. I govori onaj vozač, izađite svi iz autobusa i ponesite sve dokumente. Šta rekao sve dokumente? Što mi nisi rekao to u Sarajevu kad sam se pakovao? Znaš ti koliko ja dokumenata imam? Imam diplomu, imam svjedočanstvo, imam građevinsku dozvolu.